Menteri Rang Ba Kejela Ukon Rat Sangma Kesengi Sajai Loong Ba Kejela Kedon Kam Ban Kenjo Syaka Katway 0.1% Manlau Snem ke GDP Kenang Ban Penseso Ia Ketong Bala Angnot Ban Poi Ke Jingkyu Ke Yok Ke Kot Syaka $10 billion Hapo Snem Arajar Popra Ula ong ba kumba kalong menta kayok ke kot jang kejela kedang long kumba 10,000 klot tingka ke badan kam ban penbha. Ula ong ba kalong ke kam ke bae indai ke sarkar ke don ke rukom trikam ke bala dep perkat ban poi seketong. Ya ke ne ula ong haba bu mau nong rim ya ke projek ke ba cispa klot tingka ke water supply project ke bala pelong habalong gre tura. Kene ke jingbu mau nong rem nak benta ke bulk water supply kalong ban sam syakis nong kendong bamarjan jong ke sor tura. Ang nga program nak don lang ulampang ke yeng dorba tawain Thomas Sangma Menteri Ketenat PHE Marcos Marak bat ke MP Shalok Sabha ke akata ke Sangma na lor kiwe. Ya kene ke projek ke balamang la jan cispa klotengka la be dengka da ke Ministry of Donor hapo ke North East Special Infrastructure Development Scheme. Indala pendep kan penbiang ya kumba subway teligi snong ke bahapo ke rongram rera puara bat kambagre blok jongka west bat south west Karo Hills District. Kan kentiuru ya ke jingsam syakitain so jongka tura. Tura about water supply scheme. Kalau Tura bulk water supply scheme, almost 100 crore is और दक्षिण सीमा PHE मिनिस्टर ने आवाज उठना तब यह प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट आजी गानो कैचमेंट एरिया तुम अपना रिजर्वायर कुछ का खाली में सीरा स्मोंगे का मनो वाटर सप्लाई बक्सा वह बिहाको टूरिज्म नातो सुनाबा बा इरिगेशन बा एग्रीकल्चर की तुम काम रंगा या सीको चखला मके और वाटर सप्लाई सिस्टम नंबर चखला मके या लगभग दालो सुवानियो सिंगा काम काया और ये वाटर सप्लाई कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट करना या नेट अराइज प्रोग्राम या KFW प्रोग्राम KFW वाला जर्मन बेस्ड सा ऑर्गेनाइजेशन का 80% फंडिंग सा इंटरनेशनल फंडिंग को मांगेगा और 20% स्टेट गवर्नमेंट उतना मांगेगा तो बाकी 80% ग्रांट. That means 344 crores rupees, 80% से आलो 240 crores plus minus. It's almost 3 crore until international funding agency ni buat sampai ke sana rumah. Baiklah, kalau lihat apa kesensi, dan sudah akan datang, anjing sendiri di sekarang anjing bolu alam belum rangko, yang ko namne rakina, yang ko preserve kan. यानी तंत्र प्रोग्राम को कम्युनिटी बक्सा पब्लिक बक्सा लैंड ओनर बक्सा नुकमान बक्सा मोंगे प्रोग्राम को खाली मग तंत्र सियाला को स्कीम ट्रेनिंग को किम और लाइवलीहुड चोकतान चांगी कामान शोर को ओकोते मग ओदानी लालू या नेट एराइज की सोहानी लोपा